علم و عرفان دوشنبه، تو شهر در دل و جان دوشنبه، شبیهت نیست در دنیا دیگر شهر، تو شهری گلفشان دوشنبه. санаи 17 декабр маросими ҷоизасупории фестивали филмҳои мустанади телевизионии шаҳриман дар толори фарҳангии кинотеатри ватан ба таври хотирмон баргузор гардид. маврид ба зикр аст ки фестивали мазкур бо иқдоми муассисаи давлатии ҷоҳоннамо ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо унвони фестивали телевизионии шаҳриман саривақтӣ буда дар тарғиби дастовардҳои пойтахти азизамон шаҳри душанбе ба сонақши муҳим дорад. дар ин фестивал аз рӯи 10 номинатсия ба филмҳои мустанади омодашуда дар мавзӯъҳои гуногуни мубрами рӯз баҳогузорӣ гардида ба муаллифони ин филмҳо ҷоизаҳои махсус тақдим карда шуд. зеро маҳз ин гуна филмҳои мустанад тарғибгари фарҳанги шаҳрнишинӣ, бунёди иншоотҳои навин ва ободонии гулгашту хиёбонҳои шаҳри азизамон Душанбе қисса мекунанд. بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع ساختمان‌های شهر دوشنبه داده می‌شود به صدرالدین آخانوف، تلویزیون تاجیکستان. دوشنبه بارگاه معرفت، بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع معارف داده می شود به مسرور رجبов، تلویزیون سینما. بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع فرهنگ دوشنبه اینفوگرافیکا داده می شود به علیشیر قلندرов، تلویزیون سفینه. عالم سیاحت، بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع سیاحی و هنرهای مردمی داده می شود به عباسیف حافظ. بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع فرهنگ شهرنشینی داده می شود به ولیجان نظرов، تلویزیون علم و طبیعت. مبارک باشد. بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع ساختمان راه‌ها و کوپرک‌های شهر دوشنبه داده می شود به فروخ فیض‌اللهیف، تلویزیون سینما. استعداد، بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع کودکان و نورسان داده می شود به حلیمه غالبова، تلویزیون بهارستان. بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع ورزش انعکاس داده می شود به ساربان میسایف، تلویزیون ورزش. بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع خدمترسانی داده می شود به صمرالدین نظرов، تلویزیون سینما. بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع تندرستی داده می شود به سعیده خان رحیمова، تلویزیون جهاننما. بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع شهرسازی و معماری شهرسازان جمال‌الدین فخرالدین، تلویزیون دوشنبه. این شاه جایزه فستیوال بود. یک کفکوبی. بهترین فیلم مستند تلویزیونی در موضوع سازندگی که مورد توجه حکمان یا خود داوران قرار گرفته است، رمز استقلال، نصیبه بازارова، تلویزیون سینما. برای من این نخست بود که فیلم من نیز گذشت و از این خیلی خرسند هستم. در سال 2022 آرزوی آن را میکنم که فستیوال
шаҳри ман аз ин ҳам хубтару беҳтар гардад ва маводҳо аз ин ҳам зиёдтар шавад ва номинатсион низ аз ин ҳам зиёдтар бояд бошад. рости ман ҳар вақте ки соҳиби ҷоиза ё унвоне мешавам ҳамеша таъкид мекунам ки яъне ин ҷоизаи танҳо ҷоизаи ман нест, чун мегӯянд ки эҷодиёт кори умум аст ва ин ҷоизаро на танҳо ман кулли яъне гурӯҳи эҷодиву техникӣ соҳиб гардидем, зеро ки мо дастаҷамона кор кардем, фаъолият кардем, таҳия кардем ин барнома, ин филми мустанадро. барои ҳамин бисёр сипосгузорӣ мекунам аз ташкилкунандагони ин ҷашнвораи филмҳои мустанад шаҳри ман. Ин гуна ҷоизаҳо, ин гуна ҷашнвораҳо боз ҳам масъулиятро дучанд мегардонад ва эҷодкор кӯшиш мекунад ки боз ҳам филмҳои ҷадидро дар шакли наву замонавӣ ва ба таби дили бинанда пешкаш созад ва ин беҳтарин иқдом аст барои эҷодкорон ки ҳар сол бояд чунин яъне ҷашнвораҳо таҷлил карда бошанд. бо хушнудӣ ва сарфарозӣ бояд ёдовар шавем ки дар қатори филмҳои беҳтарин шоҳҷоизаи озмуни мазкур ба ҷамолиддини Фахриддин, муаллифи филми мустанади Шаҳрсоз, корманди муассисаи давлатии телевизиони Душанбе тақдим гардид. дар филмҳои мустанади ин фестивал фазои ободу рушди шаҳрсозӣ ва ободонии пойтахт дар солҳои ахир пурра инъикос ёфтааст. боиси хушнудӣ аст ки имрӯз дар байни чандин нафар аз кормандони дигар телевизион умуман дар байни беҳтаринҳо гӯем ки мо банда низ барномаи хешро пешниҳод кардам ва хушбахтӣ ин аст ки агар ҳама беҳтарин барнома дониста шуд аз мо вале ҳамчун шоҳҷоиза ва аз беҳтаринҳо эълон гардид. агар чи барои банда низ ҳамчун як тӯҳфа бошад ва ин тӯҳфаи кулли кормандони телевизиони муассисаи давлатии телевизиони Душанбе аст ки дар ҳамбастагӣ мо ҳамроҳи кормандон як заҳмат кашидем ва имрӯз заҳмати мо хушбахтона натиҷаи хубе дод. мутмаинам ки агар ҳамин гуна чорабиниҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ ва шаҳрӣ агар бештар бошад, боварӣ дорам ки сафи чунин сабқаткунандагон бештар мешавад ва метавонад боз ҳам дар дигар озмунҳо ҳамкасбони мо соҳиби ҷоиза гарданд. ташкил ва баргузор намудани чунин фестивалҳои тахассусӣ барои эҷодкорон мояи ифтихор буда, фаъолияти мебаъдаи онҳоро такони дигар мебахшад, зеро ин зумра фестивалҳо ҷиҳати ташаккулу тафаккури зеҳнӣ ва эҷодкории рӯзноманигорон самараи хуб ба бор хоҳад овард ва дар саҳнаи навоварӣ бо нақшаҳои ҷолибу нав фаъолияташонро беҳтар ба роҳ хоҳанд монд. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد تبا علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد تبا علی مادر